irakari abantu. Sky TV irakari abantu. Ndabanyita is the boy king, the western king okuruga aha Sky TV orukwisaho program ya lunch time request special kuruga rokubanza kwikoro akatano kandi kuruga shaha mwenda mpaka shayi 10 hamwe na weekend Sky vibes ayitukwize bya kabi umwaka gubaberere ogwa kabi respect. Amazina aine nina omuhereza wawe owa party time aha Sky TV umwaka musiya gukubero gwihorere ebirungi byonka. Buli lwa kabiri shaisha tukashahi naze kiro otaferwa program yo muhinji no mulisa aha Sky TV. Kwega abahinji okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe 2 okutwakubaasa kutunga entasya omu byo buhinji no bulisa obwe turi kurabera omu mataka gitu make lero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhinji atarukwata mu itaka. Hi, it's your boy SkyTvUg, the Western Talent. And you're with your girl, Betty Fiesra. Twakureta kurunga program erimwe bikushemeza. Program nwajeta Orwajumba. Iwe no banza, no bakubane bambanja. Wendo ndanzire, I'm a broke guy tinyanzire. Program eje rubinji, nonda kumanya fashion, nonda kumenya kumbechiro, nonda kumanya shine njero hobati, nonda kumaga kitaka hobati. Ebyo no program eje. All my ladies. And don't miss out on your favorite movie trailers. No ho washozeha, no ho labena zaneha, it's commando, no love story. Byona tukwantu bileta program weji. Orwajumba. Alright, nonda kumanya celebrity wawo kwa kutura no mokwa kurara, nonda kumanya kwa kugenda street nebicire. No mecha koze yesterday ningecha kuza korera izoba. Kandi tukwantu baletera favorite comedian olabena akusetsa. Orwo kubanza twine a fresh hit video zinzia kandi zobiri wakabiri 100% western music. Zobiri wakashatu no woman crush Wednesday. And orwakana burizo bantu kwantu baletera bweshongoro bwanyu butano obutize kwata in the western region. Don't miss Orwajumba kuruga shahi 11 mpaka shahi 1 ezo mwabazi. At Sky Television. Sky TV nanye ainenina omushiki wanyu bursande shamshanje zo mwihangwe yakabyona ebirungi byonka ahora yegere mishonerho eyembagerho decoration abagore nibarebeka bata saruni. I'm here. Sky TV irakari abantu dubanyeta Paul abaho da political surgeon. Ebiro nebena ndiyo kwezo kubanza turiyo mu kwezo kubanza ku mwaka 2023 kandi igi niyo program yito Okubiri eyabanza. Umwaka ugaba kwandika records mwirikangire kimwe muzo bitabo byanyu mu gihande cyo mu yabanza kandi ntubatangira on program igi mukuru cyo mwaka guhire ntumangu babatorobi ntumanya ngunu maraba umunsibo n'amabare konka mukamasimu umwaka naguwabure feri abantu bengi abaferi ntushasha nimwe kandi nabatungire imwe birungi mukamasimu
tuferirwe abantu bingi munonga hariya aha Freedom City cyombeke cyumwe mukoro gwabiriho gutegatirwa abantu abo bayombe home konka abandi baruzingira amagara family photo ekaruzinga abantu kabashatu mu accident umurundo gumwe igiye kana yekaza bitoro bishatu yazika abana ikintu cyorobi konka iwe koro basize kurabo mwako gumukamasimu maybe harona barwira bakushasha mukamanija kubagumya ugundi murundo nibanyeta Paul abaho da political surgeon program y'imbageto Okubiri neberi ya SkyTv rakari abantu kurga bo shahisha tukuta shayitano kind of course buri zoba ryo gashatu today nebero bena ebyokwezi ko kubanza umwaka ne 2023 rizoba nsagamba anshonga nkemwe konka tugihangusike munonga abo kuba neshonge tapfukira kutunga bwire mostro muri to banyamahorere te kutunga na bwire nangwa abantu biba kwamba mba discussing to kureba economy y'u parliament ne gamba anshongeje to kureba economy y'u ha district ne gamba anshongeje tingmanya bwiki enshonga ntuje kuba ntuzimanya mu studio zerizoba edition yitweginge yakana production yaneza compare records z'ikirege n'umuntu wakangahe Okubiri yasya emirondengahi tunje kumanya which edition are we standing on mu studio zerizoba nyine abantu babiri of course nyine abantu babiri mu kazemanzo bakweta jore kagera naija kwa nato yungaho mudakikanje konka kandi nyine n'umuntu ukwenda ngo atereze story very interesting chairman mukuru ndamba twakurga umuheyi naharaga rw'ubusisi kino ndikiruhura nuko SkyTv kwasa kugende katimba y'abantu abineke bakorera society kikatuyamba ku discussing reka abanze abaramutseho kunda heze tutunge ntambasyo kadeni etwaro mu program yito kweragende omwami chairman sibireje Chema twakwakira arutimboro rwa SkyTv nashimirwa nyakira inyetwa James Ndamba chema ro sisero sereje mu kagwa amacuncu mu gomora ya kino takushemera mu kirwa district nashimirwa nani kunyakira SkyTv kandi mbakaba cyo mwaka mukuru mbende z'umsya ugenda bamwita James Ndamba ni chairman R.Rwizi R.Rwizi yo kubanza konka nanyene nsa kwikiriza ecyamureta SkyTv ne agamadara gona kuzagagura kahika niki cyamureta niki cyamukorofayisa kushitama program ejo kubire cyo nza kukireba erizo nsagamba aha butonde bwensi ningashi aha environment njyo tukuza kugambaho nsagamba aha butonde bwensi nsa kureba niki kiro cy'ukugenda mwisho niki ekitarukoraje enjure gwire amezi gatwara umushana kugwija gutwara tarho balance niki kitakugenda gemesho kashabe my team a production team ethereze ntambasi okejo then kutratia mkintu hotaratandikiraho discussion ite nteratandikire omwami James Ndamba nho aratu ya mbere maho Omugyera Rwizi gukagwagira umumbirandi ecaretira abaturage ukweteje miranga har government ngwe base kubayamba ebitongore eby'abantu buntu government hamwe n'abarwanirizi b'eby'obuhangwa bakarga bataho mu nshongeji babasa kutereza Omugyera omwami Mugisha omurwanirizi w'eby'obuhangwa nagira ngu ekyakubasa kumaraho okusisikara kw'Omugyera nitwe twena twakwatanisiza hamwe entere ekyo kufesinga ogwo Omugyera Rwizi ekyo kubanza n'abantu encroachment okutura hihi na n'Omugyera ekyakabiri plastics zeyonjiro bwinji ekyakashatu twine ejemiti abo ejemiti ya cartus eje bakweta eucalyptus trees ejo yo ni hano niyonjire kugwocendeza omusize niyonjire kureta itaka then twineho nande ekizibu kya water hyphen ogwo mwata wazanka a sections zezimwe z'Omugyera wazanka hara arutindo rwanga romwenda noreba omwata gwona guhaswece wazaho mu kitobero aha wa bridge yo mu kitobero uko nyuma ya Taso village noreba omwata guswecero Rwizi rwona
abaturage b'omwanya ogu abatenzire kuwatura amazina gabo batushoboreire ebireteire omugero ogu nukugaruka mu kusisikara. Icyo kubanza factories ziri alongside the river. Icyo mwana mukimanya things za kuzimentioning abwenshi abwa political reasons. So factories they are alongside the river and the owners of the factory are the ones in the leadership. So naza kwija no basa kugira ngo politician maybe no na saving R.Rwizi, but still the same politician is the one orina polluting R.Rwizi. Abantu bizere bakahiye n'Omugyera nibahingaho at the end of it all itaka rigakora rutwarwa umutunga ryeshango miss. Abahinji benyine bine nibahinga niba applying fertilizers zabo mu Misiri. So fertilizers nyingi nizija oshanga nizidissolving ngo miza gareto umutunga zishanga kahi zishanga Omugyera. Haze cyo cyonka kituma hamere myata. Cyo kureberaho twine imyata minje mu mizi wota hyacinths nizimeramu aze kikubankireta recho no kugira ngo amizi genyine gogonka garamwe kirisa konka bahinja bari around taba kucimanya cyo taba kumanya ikikucireta so nkimanya sango hashemere kubaho recommended distance organizations nkaneyo mazikargaza kagambira abantu ngo ntwenda waza kwikayi no Mugyera ushemere kutura mu distance iri kwinganeti mukureba kwanje nankeje muhanda yona na trenches amizi gona ngashuma nkahi ngashuma mu Rwizi yavuga kusanga umuhanda byona gab collectinga gabitwara nkahi gabitwara mu Rwizi ate nankeje papula plastics zone kwazi yo muhanda usanga nkahi mu Rwizi. Nobu government etiremo amani menji kurengu yagarraho Omugyera ogwo gwa R.Rwizi ekahereza abantu abentu bakora emirimo yabo sente ngo bagire kibayikorera kwenda ngo barije omwanya ogu abantu abehinguririze Omugyera ogwo gwa R.Rwizi batiremo amani menji gushisha ahinyemerire ebipapura ebicupa ebigutiya byemerire ahambabaze miteri omwanya ogu abantu nibarisizamu nibanabiramu buri kimwe cyona ekizeteire Omugyera ogu gwagaruka yo kusisikara. Ebyo nebindi bingi obe nibyo warinda omu program Okubiri hamwe na Paula baho. Enyumaho Omugyera gwa R.Rwizi gukagwagira mu mbirandi ekyareteire abaturage okweteje emiranga hari gavumenti ngwe base kubayamba. Ebitongore eby'abantu buntu gavumenti hamwe n'abarwanirizi b'ebyobuhangwa bakaragayo bataho mu nshongeji babasa kutereza Omugyera ogu. Omwami Mugisha omurwanirizi w'ebyobuhangwa nagira ngu ekyakubasa kumaraho okusisikara kw'Omugyera ogu nitwe twena twakwatanisiza hamwe. Entere ekyo kufesinga ogwo Omugyera Rwizi ekyo kubanza n'abantu encroachment okutura hihi na n'Omugyera. Ekyakabiri plastics zeyonjira obwingi. Ekyakashatu twine emiti abo emiti ya cactus ejo bakweta eucalyptus trees ejo yo ni hano niyonjire kugwocendeza omusize niyonjire kureta itaka then twineho na nekizibu kya water hyphen ogwo mwata wazanka a sections ezimwe z'Omugyera wazanka hara arutindo rwanga romwenda noreba omwata gwona guhaswechere wazaho mu Kitobero aha wa bridge yo mu Kitobero uko nyuma ya Taso village noreba omwata guswechere R.Rwizi rwona. Abaturage b'omwanya ogu abatenzire kuwatura amazina gabo batushoboreire ebireteire Omugyera ogu nukugaruka mu kusisikara. Icyo kubanza factories ziri alongside the river. Icyo mwana mukimanya things za kuzimentioning abwenshi abwa political reasons. So factories they are alongside the river and the owners of the factory are the ones in the leadership. So naza kwija no basa kugira ngo politician maybe no na saving R.Rwizi, but still the same politician is the one orina polluting R.Rwizi. Abantu bizere bakahiye n'Omugyera nibahingaho at the end of it all itaka rigakora rutwarwa umutunga ryeshango miss. Abahinji benyine bine
nibahinga niba applying fertilizers zabo mu Misiri so fertilizers nyinshi nizija ushanga nizidissolving mu miza gareto mutunga zishanga kahi zishanga Omugera haze cyo cyonka kituma hamere myata cyo kureberaho twine imyata minje mu mizi wota hisense nizimeramu aze kikubankireta recho no kugira ngo amizi genyine gogonka garimwe kirisa konka bahinja bari around taba kucimanye cyo taba kumanye ikikucireta so nkimanyisa ngo hashemere kubaho recommended distance organization zinkaneye mazikarga zikagambira abantu ngo ntwenda waza kwikayi no mugero shemere kutura mu distance iri kwinganeti mukureba kwanje nankeje muhanda yona na trenches amizi gona ngashuma nkahi ngashuma mu Rwizi ebuga kusanga umuhanda byona gab collectinga gabitwara nkahi gabitwara mu Rwizi ate nankeje papula plastics zone skwazi yo muhanda usanga nkahi mu Rwizi Nobu government etiremwa amani menji kurengu yagarraho Omugyera gwa Rwizi ekahereza abantu abentu bakora emirimo yabo sente ngo bagire cyo bayikorera kwenda ngo barije umwanya ogu abantu abehinguririze Omugyera gwa Rwizi batiremwa amani menji gushisha ahinyemerere ebipapura ebicupa ebigutiya byemerere ahambabaze miteri omwanya ogu abantu nibarisizamu nibanabiramu buri kimwe cyona ekizeetire Omugyera ogu gwagaruka yo kusisikara ebyo nebindi bingi obe nibyo warinda omu program Okubiri hamwe na Paula baho so bakumukemberere ndera nokwe mutagira ngo ibitendo tubugamba just kwenda ko ngo tukore program Okubiri no ebintu n'ukuri indeed uko bina program Okutwakubaasa mukama yatuyamba bayigikwaho kazemanzi kandi yosere omumatuga abantu bengi oyiriho ebindi mutahana muhore biri no mureba nagezaho okushaba umugisha ogwo kusavinga abanyayuganda konka kandi eshute ikintu cyo cya environment ikintu cyo buhangwa bwenso kuburi no shota yosere kiteyiremo amani gengi mengi munonga nanyenda ngo turamutseho Jordan nkwanjuro ndiro ni washanga mukamuti sasimwe nanyenda kubanza tutwara umushogu kusima hanga abuturinda ukutira munonga bakurutse mwaka abo kubukika mwaka tumani gaitu ninga shobunji gwetu kureka nemba basarhanga so nyenda kubanza kutwara umushogu kurutse abantu mwe n'abanyayuganda abarukutureba abanyamana baitu aberhanga base kugeje imbabazi mukahika mwaka kana no kubakurutse biro bikuru turyaha aho kugira ngo tuza kubagana aha kigambo cy'ikwatarine no buhangwa bwensi ecyo kusevinga R.Rwizi ekinkuteka ngo nkabe ndi mama R.Rwizi Paul kanawe na R.Rwizi karwa na R.Rwizi cyargo cyane kunyina sakaru ni nyango mbiyaguze keru so nyenda kutwara umusho gusima SkyTv abo kurengo wataho entebe kanisa yo kugira ngo tugamba ha R.Rwizi abo kwatuyine kibagamba abanyankore ngo amayizi n'amagara niho tubona turi kuteranda nicyo tubona turi kusharinga nicyo cyona kikutwinganisa amayizi buri umwe nagakozesa abantu rero Paul cyarakagambe bintu byumva bibakora debate aba bagira ngo water is better than fire so nyenda kusimaranga munonga kureba kugira ngo mwa leta umuramwogo bwo kugamba R.Rwizi itosere nturwanira itosere ntugambaho kandi garuka simabo aba base kutwegitaho kugira ukurwanira R.Rwizi abo kwatunoreba buri yomwe no shot kunarigira politics hagira abagira mu kabachi pikinge so nyenda kubasima konka cyo cya R.Rwizi no mu rumo gwa buri yomwe umutono mukuru orei na R.Rwizi no tarhehi kugira ngo twe na turwane tubase kuzamura amaguru yabari nonga katushabe mwena mutejya amatu tuganira cya R.Rwizi tubase saving bari munonga jere ubwo mushama mutaje musandamba cyama na rugabo busisi namshemera ayine story yo kutugambira izoba niyo kwenda ngo ohurre abandi abantu abayine passionke yawe aha level eri twetenga kutandikira ubundi kintu ko kutandikira mbara nkibasa kutandika kire cyango
konka kibure kushumwa omituma y'abantu buri mwaka bakonsana akavera kari kwija R.Rwizi kari ku R.Rwizi nikarga isingiro nikarga so umuntu wisingiro we ariyo nakora cyo ubuhejo ubutakuretera bade na R.Rwizi nabyo hayino umuntu yo nakora umuromo isingiro w'obusisi okurengwe kivere kije R.Rwizi ayine story nonje kutugambira nje neza kutuyamba today gutyo mwaka mwe James tugambere story ya Rwubusisi iwe aho kubicyaza kurete saha niyo kabanza kura ndagarebere cyo rukora bakuburanga mbiro misho gukure cyo kugeza gukora konka aha murebo ya Sky TV nanye ndagotereze story yawe okuwa atandikire kufa aha tonde wensi utandike kintu cy'ubuhangwa wensi kwijo mutwe no kutahamana nahiwaye joro ugahurikize story ndijure ntubone kwija kuna R.Rwizi amazina ni Ndamba James kuna nabagambire ndagaru Busisero nakatweka kaceka ryo mu macu parish ngo mbara kinoni umukiro wa district hati iyo tegana sense na Omugyera Rwizi bwo kubana bagamba TV ya ukirwa nyibinshangireho mukuru yakagane 5 isakagire ibintu n'umukangire ibintu sisika konga ko boriyo umuka yawe utinira kari kugambira abantu bingi ikintu ni fano kireba kunabindi yaho na ibintu bikensi papra ibivendija pandija na ngunda bugambira ko kubwanza kwarema nazo mu politics abandi tuzamu n'ikituronda konga nyongaza muri busasi bukutebekana sense kandi ngirizo myaka kene nyuma nkaze nkitsi mbona bakiya manini si wa nganisha ngo waburengi konga nareba orengo rwensi yangiro naho kusisikara kuri no mbere natandikira kuko tini bina bineza kuronda hejuru nabakiya manini si wa natandikiraho konga ko nabirimba ni ntimbisaki no bakore nguto practice ukumfuti ndeba hari icupa ndeba hari vera ati ndakwa kwetegereza ngo iki ibintu biza gukora kuzumune cyamani cyande tahi nazo mu misire yanjye nabireba unkiba n'indi isa tractor mbireba yo unkiba nimba ati ibintu byashingiye nje mbishanga y'uvera natuma kurwana sawa kwanje umuka kuri ari mene nazo mu politics na zarrengo rwasero yone nazo mbantu banje naboreka ntayayamaka nshuma no muntu mutokerwe timboro yo kapeti yone rambiri kandi mazuma timbora yempuze nyaneze rukufu aho kushweka hakataka hati kibe cyomo so naboreka abantu mpora nira karungi utafire mande biragiro twatandikiraho imyaka nk'ibiri hwiri twatandika mu mugwamano gutorotora ibintu ebi twashanga byashyiriwe ku mitazi nkarukumi kurugumka kugahaka umuntu njana kavera ka shukari bakomera mu bintu bakomera mu kanagaho umega katwara abakozi bashumifu bombekanye sisira nabo batanga kureta mbwe twashanga bitakiri mu kahonga konka twatandika tiyagira kuzumu kagume yibyo konka ndakubagambira mu myaka ibiri icyaro cyo kimwe kigana 10 cyatandika natoro bunana zibwa kundi sabantu kintu fukose no kushoza nawe hezigutiya zindengwa barudandama agirundana mu bintu bya bitaho bwana biti bintu bya ndamba ipapura bya ndamba tuka bya ndamba yotana fera tamsenda barudandana nita komisenta ya Rwubusisi ina maduka naro bahereza twakoma ya Okutwakubaasa nateka pichika kwa ntabirundana ndamsenda of course ako mshara witu kwa isiyo no gumanya pacienti tugashinje bishatu burizo 10% umwana watsinda ari 12 sima mukama kokana atamwe sente kukunsa abantu abikintu
bihagiye kwipinga byaba bingi babireba bagire batinda hata bakundira kimwe kiba gukora nanakagambira hata twahika umuntu twara kuba nazira kinte ngobe atumuzuru rwa kabiri nakavera umusero ya Rwizi yonke tarugomborera gutarumuruka hati kutubantu zo musero zindi tuvugana ibintu imotoka zijyana zibatirira abantu bakibimanya ngo bibaho barugombo Rwizi bari kintu kisi ati ngira amatsiko nti namwe nasima TV management ko tureta aho kwacaza kumuvinga cyarugumwe umusero wano cyaza umuzindi abo kwa baza kurira nkira kali gache maneno sio nturi kubasa kwetu mizeza kuzagambira umuraka of course ari cye maneno situ ari R.Rwizi ngakutwa Burundi ine kandi abantu babinuga batandika kubire ku Rwanda ata hutwahika twine kasasiro ya sero tugize mu n'ubukudi bwingi twaza mu research twatina twareba ibintu bire by'amani amakigana ni kugambira no homesteads kugira ngo nyineka ndamba Paulo Jore konka amakaguvera tuyo makankaigana nkaga agagobo agabanye n'amakanigana ni 10 konka tukagaruka twagira ngo amakaga plastic nigana na makumu mukaga awarho arwensisira z'abakozi ejoneka bako umuntu no kusakavera tukambareka arwensisira z'abakozi arwekansa arwishomero arho diary urahuziri arho butare mwene bibona tukabara makago mu Rwizi twashanga garigana na makumu mukaga so hata twahika no shange tupanse umuntu yamiriza uwo musero ya Rwizi mukakinyoreka ngo tubasa kubeza umunsi mu aheru twakwatana sa nawe kinasima SkyTvUg kutweta irakira ko yakwikahare sakongera kubagambira ubundi ubukodi buturebere mukakutsikire mu Rwizi yona byetorora tamucupa nkuru eyo kureba heru nare cyuvera abantu batandikiye no kubyanga kubakomera mu bintu arokesho ngo kugira ngo umusisi we naho hari mutuma ngo hari ukimukunda sa Yesu kwa ko kukigambo hino rukundo akahurire cyo kugamba approach ya muntu we bembi no mu rugo gusa kumugambira niyeraga umukozi sege nareka gumwangisa interesting jemse ikibuze kindi kimwe nago kikendere line y'uwo amagi bakora amagi n'umuseri ya n'amafi n'umuseri baleta cyo kumya cyo n'ikiri umunsi ubu ataho mu kikurota takwate cyo cyaba cyangwa kandi umuzoro hata amagi ko kugira ubugenyi upanga sente ben 12 ntubo twiniki of course wazo mu budget kutwati mu budget bagambara soda n'amizi atankanya ngiro mpurana naho twumutama burkatebe n'ecupa nkayibiri so mu budgetinga sodas burkatebe ko umuntu akaza kushitama na ecupa hari ya dining agarakanywe ecupa washitamye mu kidara yarga kusetoringa kushitamaje hatubana ngo nyina hati kito tiriwo ba Rwizi tanka ku nyimuka niyo kubanza kutangirira abantu mbagambire cyo gukora oranywe amizi akacupa kaitu akafundure araka papara ko kari mu maraka akacupa akakomorera hoje anywa amizi giye kugarahwemo akagarura mu ndecupa akafundikira tukareka twatunga MC tumugambira buri mugambi wa speech waraba haranga kantu ako buri cyabo cyo naranga ikintu ecyo koraheze kunywa etwayito akapapura kare ko maraka nako nakamana plastika ukagarura mu twayito ugifundikira ugituma maguru kandi utagitambe kotana nuru mukono iyo kare cyabo twigeza ngo ubona nuru mukono ako watambe ko mubona nuru mukono no bo wareta kuzahari so twayito nagire kuma kuje ni mu muje mu gitego kwakurwa of course umwana nawe yashyireho nguko babiri barundana ecupa kuzigarura umukuretse nuko tukurundana ecupa zo mu kashesheni ziba zitakorerwa aho aho umuntu yimbwa kazire bakanyenza kari ataro bantu nabasa guterwa pressure mu rugo busisi cyabi nk'imuzuru so abantu base gukora kandi gatugatu bagambira urabe nagenda atamizi ryo mu motoka
ate kurinda bero makiri yo ngubusisi kunaga kacupa heru akarecyo mu motoka ye azikanago mukasasurumuka nibyo tuyenkana ndigambara narabonye bari ubusisi wana rugambara wanyo mizi narasoda kacupa to kanaga heru ukatoma urgawe urgamunako ngarage yawe ukatwara ukatuma kasasura yawe mugasheshe kazo mukasasura ya community nuko tubasise kukikora tutyo production story tugiye munonga mu kitu biki kwanza kufia ninja jore wa bicyari tagiye ubusisi n'abari munonga je musirere jore a level eji turona yamba rejeawe ya mama Rwizi stories kezi iwoshagire uzo kugeza okonora R.Rwizi story nkeji ni kuletera mu bahora gwashwa imwe cyari kuki nebari munonga Paul kandi still ndekwa kusima SkyTv abugo muramwa abuko nyenda kugamba Paul nabandi mukaso nkaminister w'ibyamagara nkabangira ubwoba kandi nkagera kweto mukazi ukwikiriza mu action kanya action speaks louder than words search kwatere na R.Rwizi kandi nkaje musenganye kwateramo na R.Rwizi hiba ibatakaza gumyaka nka 50 ngahikayo nagaraka nahikaya hiba ibatimbe bine bimbara yone rukurundanda munsi wogiyayo ibatimbere mbara trading center ngabusisi ikaba town council ikaba municipality ikaba city bikibabi na biriya soko shangana flow mbene flooding obi flooding antimanisa ngone bicupa higuru billion flooding ushanga nini kanga twara engineer wabuta nawe katika murenga tukarambura ikinasi twaza R.Rwizi akaba hariho Omugyera ukubatimbira bagayiga ntakagandra TV Okutwaro wabo enjura kuyabije twaro barekura bigurira n'ibicupa bigendera so R.Rwizi kabiri congested namiza kakachibasa kugenda gakara ninjana koga hindura kara gakaba SkyTv irakari abantu Ndibanyeta is the boy king, the Western King okuruga aha SkyTv orukwisaho program ya lunch time request special kuruga rokubanza kwikoro akatano kandi kuruga shaha mwenda mpaka shayi 10 hamwe na weekend Sky Vibes ayitukwize bya kabi umwaka gubaberere ogwa kabi respect amazina ainenina omuhereza wawe owapati time aha SkyTv umwaka musiya gukubero gwihoreire ebirungi byonka buli rwa kabiri shaisha tukashahi naze kiro utaferwa program yo muhinji no mulisa aha SkyTv kwega abahinji okega abakugu nangwa tukakopa nari yabo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe 2-3 okutwakubaasa kutunga entasya omu byobuhinji no bulisa obwe turi kurabera omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukibwaho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhinji atarukwata mu itaka. Hi, it's your boy SkyTvUg, the Western Talent. And you're with your girl, Betty Fiesra. Twakureta kunjunga program erimwe bikushemeza. Program numajeta Orwajumba. Iwe no banza, no bakubane bambanja. Wendo ndanzire, I'm a broke guy tinyanzire. Program eje mubinji, nonda kumanya fashion, nonda kumenya kumbetiro, nonda kumanyisha hino njero hobati, nonda kumaga kitakaro hobati. Ebyo no program eje. All my ladies. And don't miss out on your favorite movie trailers. Noho washozeha, noho rabenazaneha, it's commando, no love story. Byona ntukwanta bireta mu program eji. Orwajumba.
Alright, nonda kumanya celebrity wawe kwa kutura no kwa kurara nonda kumanya kwa kugenda street nebicire no mecha koze yesterday ninge cyakuza korera izoba kandi ndiko tubaletera favorite comedian orabe na kusetya urwo kubanza twine fresh videos nzia kandi zibiri wa kabiri 100% western music zibiri wa gatatu no woman crush Wednesday and orwakana buri izoba ndiko tubaletera bweshongoro bwanyu butano obutize kwata in the western region. Don't miss Orajumba kuruga shahi 11 mpaka shahi 1 ezo mwazi at Sky Television. Sky TV nanye ainenina omushiki wanyu bursande shamshanje zo mwihangwe yakabyona ebirungi byonka ahora yegere mishonerho eyembagerho decoration abagore nibarebeka bata salon. Sky TV irakari abantu. Mukusikia mkao mroka chaka kandi sasa ro breaking aba block kunga kwati hamu bere yari natugambira ekishane ekitumuhati leveje ya jori twaruga kuri yo wa James yatugambira ari nka rumsisi bwa Sky TV ni R.Rwizi eri kuriya umurikino sakande konka inside story imwe na mware wa mukajyano yes twantu tinda kureba no kura story y'umushiro cyona ngira ngo turebe James ariyo nakora umusebe then turebe struggle ya Jori na bagenzi be bagira ngo no tikiru ofisi cyonga itoko n'ibiti tukashoboka yariyo natwara state R.Rwizi yaberumo nibaza kutanika kwihayo amacumu n'enkoni okugezaho kutanga R.Rwizi umuribyo rimukora amacumu n'enkoni ndi musaga kumanya konga cyo kwasa suje abantu turabya umusitore naye ikwari usasa mukati so R.Rwizi mu cyango mu mbere R.Rwizi mu mbera yabiri nerakiriza yabiri netinisa konka yo muntu wabutosho posa bizo gatapa kanwa ayabo yatakumaye kiri on ground so twagezaho kitwabintu basa RDC yazayo polisi yazayo abataka bazayo to inviting amashomero twena yabihururu yabirita kushashurwa kunga nashanga kiri mu politics nyingi abwo kutwatirima amana kutuyigure mfreje haro mfreje kutuyigwiro gwawe no gurga hotel gabaga bintaka basa kumenshoni ningiraha ubwo mfreje kugura purpose rego kugira ngo enjora yabwe tibigure ibintu byabo R.Rwizi ni yabene kora nka septic tank yabo and remember babagaiga nameza ngo bakandi bagakosoma hotel gabo so nikimanyisa ngo ubwo eje hururu yagambwa kandi James yagambaho nore ngo story ya James if they can do it babasa kukikora nka LC1 bakabinga kavera bakabinga cupa kandi shi government ino bushoborozi so nyine ntekateka ngo cyamizi ga R.Rwizi nema yabetatire mumani kandi ryamushara nikimanyisa ngo nyoweneye wabari kunywa mizago tuteho mani tweteremo emikono tweteremo bwengi kandi tugarike tukijumira ha radio nka TV je kuturya SkyTv urachurre na wacha achikope kireke kuba mwene koko guje tukopa and paste achikope kandi achikore tureke kuzumbuga ngenda kubagamba ngo agamizi ago wishe mwe yanagamba cyo cupa kukiri kwita mizaga iwo muhango nanyomuki twena ntferwa kimanyisa ngo R.Rwizi gikwera nehereza districts nka 12 ebyo muhango bukwingana nka kanana plus abantu abagetorere bayambirwe bata akwana wasakwerera R.Rwizi konko shanje utari kumanya ngo ikintu cyito muhango bwenzi konko mu government yeyitu ndiyahanyone yo Paul nito turi involved mbari kwita akwana zakurgahoze nko mu rwero shanye batimba mu mushenyi mwe nonda kunya ngo myaka nka 20 bekero urwereriye basakubitaro R.Rwizi arwa bitwihireyo warugomorti abayini batimba R.Rwizi umushenyi wachetegereza nkimanyisa ngo R.Rwizi emhanda yagweriyo negereta eriyo nefu hat on top of that hagaraka tugire cupa
tugire kivera tuyina ba company tuyina babatayebwa atunori ibyo kumya bikaba bingi company zezo zone ekiwano gambo tento baraka cupa abacupa biraha mu ntomo hatta kateka ko ine factory yatayebwa oineze mutunga sasa ibintu bingi byona company zone ninkoreka zona zikosa plastics konka plastics zona najikuguza konka yebwa akabya karu yawaiza kunywa uko abwo kuba tutwine discipline so nyine ntekateka nk'abanya Uganda ningasho umuntu uri kutureba ekintu cyatandikira hari yo afatandukwa James as a person yareba kivera yatimba yareba kiriyo cyabire nkibare yakirwanisa yakitombantu bi bakirwanisa nkase hati bakiruga abuko bareba kabakakirimo mbere shati kuturukushoma ne shaya atebi byona byabere bitiyo n'umuje tanure hamwe hati tujanga utanure hamwe nk'abantu kugira ngo hati mweshe bikabyabere bitiyo amazi kagafire akavera kakafire tukahonora iki kirho mwe no konora nikimanyisa ngwito twena ntuteranda ahamizaga twena tugakozesa tunaga tuyamba ameze nugo magara yona nintero muranga kurga RC1K ya James ya R.Rwizi ejo n'kiruhura district team twaza haribanda twaza harmbara twaza isingiro twaza buhwejo ezo district zinga zona zikosa mizaga so nyoni nyangu nyone iwe Paul abakubasa kubana bajumirire iki kintu kurugira ngo government nene cya adapting kandi biragiro bikakorwa hakaza wikiragiro cyakavera ka next page nyoni ndekatika hakabaho nkizo rero hato umuntu wabutosha nawa akamanya ngo amizaga gataro naho taro ako ataro in life cyo kubasa kwa taro mizi obakunywa obakuteka obamastungo obakuhinga buri kintu cyo nanicyetenga mizago kandi ugasevinga nikimanyisa ngo twena tukwatanise tucombine nje effort yitu tusharinge ideas tuteha amana menji turebe cyangwa at least twasevinga R.Rwizi twasevinga makagaitu twasevinga matakagaitu abo kwatorije atejo revo manyungo aha muishukuru wawe no muishukuriza usakashaka no gwezo takyo akavera kateka injirova nechupa nikimanyisa ngo obunako bwo kutamba nobu tinyenchakari so nintekateka ngo twena kutwakutama amani twareba ngo eki kintu nobuzugwa hamagara gaitu nobuzugwa abana baitu nyenchakari yitu nobuzugwa ihangari yitu kumanya ngo itakariyo ndofu niryo turukwinga niryo turukurisamo niryo buri kimwe cyono ukusevinga nikimanyisa ngo twino combininga effort buri mwaka akataho amani buri mwaka akacijumira rero tunapaiza kucyadaptinga ubu turkwija kusevinga ihangari bizija ndamba siyoka yitu niyo neza kutuyamba kureba hitwa R.Rwizi nsa kugipikinga as a standout tuyamba discuss ikintu cyo environment no huwa kuvumbira icyo no utakora mu mpejo kintu cya R.Rwizi utarukora mu rumogwe ninyene yiwe konka twine number 1 ekabere government konka government politics zo kureba that game politics no nimbasa no basa kurengwa akakavera nkabikonka kunda zekajumiro icyamani uje utuweza bari kuteganisa utukine shonga katambi cyabo akwakaruha konka nyone y'umuntu wabutosha twamangwa akakavera tam politics akakavera nakabasa kureta ubuzuba hamagara gaitu nayi hangari yitu naha itakaritu nyona ndekateka ngo wakurire engireji ninko kubajya ngo mbuje tefayona ito tugambe ko kubibureje ngo tugambo kwindira mutuma no kwarhanga iwo Paulo utarha kugamba persisting uremerewe nabona ko razo mu mbaga ateke na adapting no kumanya ngo nazo mu mbaga no gambira MC otinyabara wakavera nechupa otubitaka naganagwa mu birundane mugira mu mwanya ugumwabitamo atukutwa kwa adapting icyo twena mbasha turwandika kikoreta ati nyuka za Rwanda gateji yawo no gumana yo to kubasa kujya hiwa gitambika no gitambika wakakatona utandika nagumda fine ya Uganda so nyoni ntekateka uko Rwanda yabaze kukikora ekarwanisa kavera ekarwanisa icupa rwo busisi okwe banize kukikora nka LC emwe abandi bacha adapting ambarire kachurra me yakachitahwe kiragiro akatomba LC 1B bakabakansara bakacha adapting ikintu nikirgaho the problem nemwe kugira ngo ibiragiro byito bya Uganda ubu ni week mukaki
ushanga wakitaho na president akigamba akavera konko shanga still ninga government kwe kusharamu nonda kunyanga tubakajya mu plastic zibazireke twose bindi plastic zitazanye mwazi yo Paulo zikazo ro kuyihira mbishikuza abayizitarho ebaye bakoso bwirobone nbi tebe kagarkaho konka tukaserving environment yitu niyo ntekateka government ko kamana na ya feelinga pain yi James ya feelingire akachito mu bantu be bakacyadaptinga bakachito mu buriyo bakakikora government nayo kwe kumanya ngo ece cupa kino ubuzubu etaho ne kiragire kikwato umuntu wabutosha uwakosa kuba kacupako ekitaho kiragiro we zaku kutakumakachi tutaratya mukiranye nangu James atugambire hatugorana yo kutaho umuhanda kuko kubanza overa no bucupa umuntu mubizo barumva sa process baguri bitu burizo mbega rero mu bantu kutaho umuhanda guguma burizo bana bataho ikora yo kuyawe niki level ya kabiri ya James ndambane icyo kiza kutuyamba kureba iwaho ya SkyTvUg ogomabazi iwo yo nukoraki kora wakira level ya James ndamba mwene yaza kutugambira we level ya kabiri ya turebe twanse twena then nsa kongera kureba umuranga wa Jore na R.Rwizi kuzo debate cyanje bakahona aho urutaro R.Rwizi abanya level ya Jore ntira benje SkyTv n'abandi bafite ngo tshimi kozesa platforms zikezi okugarraho obutonde bwese bukatebeka anza kumara ukachereka tutarabeke twino mu Christopher Kashaba director wa Sky Media wa SkyTv kare abantu baje kutuyungaho na tugambira ururiji kwa kwenda kutamu na contribution ya de Okubiri program tonight akati yamuke utakanga SkyTv Ndibanyeta is the boy king, the Western King okuruga aha SkyTv orukwisaho program ya lunch time request special kuruga rokubanza kwikoro akatano kandi kuruga shaha mwenda mpaka shayi 10 hamwe na weekend Sky Vibes ayitukwize bya kabi umwaka gubaberere ogwa kabi respect. Amazina aine nina omuhereza wawe owa party time aha SkyTv umwaka musiya gukubero gwihorere ebirungi byonka buri rwa kabiri shaisha tukashahi naze kiro utaferwa program yo muhinji no mulisa aha SkyTv kwega abahinji okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe 2-3 okutwakubaasa kutunga entasya omu byo buhinji no bulisa obwe turi kurabera omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhinji atarukwata mu itaka. Hi, it's your boy SkyTvUg, the Western Talent. And you're with your girl, Betty Fiesra. Twakureta kurunga program erimwe bikushemeza. Program numajeta Orwajumba. Iwe no banza, no bakubane bambanja. Wendo ndanzire, I'm a broke guy tinyanzire. Program eje mubinji, nonda kumenya fashion, nonda kumenya kumbetiro, nonda kumanyisha hino njero hobati, nonda kumaga kitakaro hobati. Ebyo no program eje. All my ladies. And don't miss out on your favorite movie trailers. Noho washozeha, noho rabenazaneha, it's commando, no love story. Byona tukwantu bireta mu program eji. Orwajumba. Alright, nonda kumanya celebrity waho kwa kutura no kwa kurara, nonda kumanya kwa kugenda street nebicire. No mecha koze yesterday ninge cyakuza korera izoba. Kandi tukwantu baretera favorite comedian orabena kusetsia. Orwo kubanza twine fresh videos inzia kandi zibiri wa kabiri 100% Western music. Zibiri wa kashatu no woman crush Wednesday. And orwakana burizo bantu kwantu baretera bweshongoro bwanyu butano obutize kwata in the Western region. Don't miss Orwajumba kuruga shahi 11 mpaka shahi mwe ezo mwabazi. Sky Television. SkyTv nanye aine nina omushiki wanyu bursande shamshanje zo mwihangwe yakabyona ebirungi byonka ahora yegere mishonerho eyembagerho decoration abagore nibarebeka bata salon.
cyaka kandi kikazaba Minonga kwa mutira program Okubiri studio zerizoba amubazi gwerizoba iremu igiye namba ababa singa twandika mu afiru kintu cyango Minonga iyi story ku erukunda kandi ekusasa yombe ya story abantu nabo kusasa wa Rwizi iyi story ku Minonga demu tujere yore kadira numwe amazina ko tapete kushobora Minonga taroti mu burenge uzoba Uganda n'umukazi wa Nigeria zomisha kati na nyiri kwa umeshu kawaida kapolitician kandi umjika ngo wake njomyeka kibakikira kama otuzo takakumura vuga trigger tuganira R.Rwizi kurya kimwe kuyumhiriza bwejo yakagenda katuntuba yo Victoria kunga mukuru nikajyamu ni wasutija kwikayo mu meshu nezi gishije neza bakujya mu kingahine basa optaza R.Rwizi Square miles zikavajinga muzima wasura kushemeza kwa kawani bijumu otina kureba gutekuza no kushikana alidi ni nataka biswara already promotion relate bino tugambe no mwami Chris atugambere nawe uko afite but nishaka kujye tugambe hatu wanyuma yuko yunga ahataro urukubira papura uchupa n'ibindi biri gutekateka mu bita nebiha moita kozo kakazi bo nyatsi komera bitotonde wese iyo byona hati ntuzahare atu wa odono zanka hatwa ga muturu zanka hati omurusi ebara Minonga ntebekana sawa program eji hati aho kubona ukuri kintu nko mwana kongo tari kumanyosho uko akutekateka nabasa kugiye idea nkuko muziri atakiriho hadi tuyabari 70 abana bakunda kutunga ente zenjungu n'abari amate mingi nkuko muziri nakunde nyankorezi hadi ugumaho risizi hadi tutuka ekitukubasa ubusisi je musodiga ukagereka twosigyomba wasabara kundiki nitwo ko muziri parampanye ya kutekateka reka tu regulis atoyunge uterebe echakuka hello please hello please hello hello please tugeza ku okutunga mama kusoba kashaba ngo tayinjo hello hello yes atulire aha waba uturikize umpurire yes umpurire mama please wo tukuratire tutantugama hello hello please wo turire hello hello mugamba rwativa katirari na TV mama please kare na TV yawe tukurege hello yawe TV nzakura can you hear me yes ntukura hello mama please ga TV nzakura irari na TV yes mwebale umwana ndamba na muhanga w'abantu bamwitaho mwebale kunonga n'icyarugu umuramwa n'ugwamani munonga
musafiri no kutabasha kuba nimwe mu studio konka ndiho nimbareba bitu okuza ahamuramwa n'uruhu ninjira numugezaho gukora umurimo gavumenti eshemereire kuba nekora ahabwokuba gavumenti niyo eshemereire kurinda amaizi, kurinda ebyobutonde, kurinda environment no kureba ngo yaprotectinga biva biva ahabwokuba ebari kugita biroho kandi obwire bwingi eyitibwe abantu abakugitangira aho ekyo mukyara more yagamba obumwe kutukuruta mu politics twebwa kumanya asitukuza nyezakari okigambira omuntu takazeeraka arunke ebyo n'abanyindebaho abantu kukwata nk'omutumba gwa kasasiro okabireeta byona ngu birunde omu biizi so ekyo gavumenti eshemereire kutimuka noreeba agamahanga agandi agari desert kugira ngu nago gatandikire gabe desert konka gakiisira gashanga gari gatyo mbwenu hati naitwe niyo turikworekyera kandi especially nkabureta nkore ebiyitibweho biva Rwizi eyimuve muri kugamba atagamagirwa mwagira ngo akaveera ninga akacupa kakuruga muri mbarara yonka mukona amazina so omwana ndamba ekyo kintu ekyagezeho gukora umurnama rw'ofisi eyarukurde yarukwebembera n'ekintu ky'amaani ashemereire kukitamu amaani kikabaasa kujanjara ensi yoona ahabwokugira nabona obwokutambura rw'obusiisi orikuba narugambarira tiimu nawe naaba affected kandi obusiisi tetabaasa kuguma erinda mbwenu nimbasaba nimbeshengereza abatuuze bambarira abatuuze b'omuri nkori hati amaizi ago omushana gukuteera osanga omuntu weisingiro nareeta emotoka kutaha omu Rwizi ngu aze kweshereza osanga omuntu wakazo wishembaburi neiha kuriya emotoka bona bisha kitaha aha Rwizi mbarra etawuni nk'okuba gihemererize kite noreeba population yayo neyeyongera buri izooba enyanja eteereire aho nirutoto bunyaruguru kuza kugira ngu oyinyuriramu ibyago kugaiha rutoto ogahitye mbarra gavumenti ningira nikibaasa kugikosinga sente zakubasize gukora ng'enguto nga mukaaga mbwenu tureke kweyitira ekintu nitutwenka turikukirira no gavumenti erabe negezaho twagariho ekatamu amaani gari kukwata abo mwaburowa nagamba kartusi omuti gumwe nigunywa eduramu mushanju buri izooba hati ngambira nk'ekyo kartusi n'ebyo muteri yaho oyihe nyamitanga ogitware kuriya katete nokuba kugenda muri rubavu nkagenda nazana amasha nganinda muri Rwizi ogu ekintu ekyo niyo nangamira igihugu buri hamwe hona nibagenda nibatimbaho kartusi twenda ngu kartusi ekurre aha mugabo kandi nibwo gatenyerwaba mbwenu obu mazima nimugera abantu ba mukama mwenu bari kutureba n'abaturiire nimugera ngu ntutore nahabwo ekyo omuramo ogu n'omuramo gw'amaani ngenda kugutamu amaani ngenda kureba ngu nangwa kyaza kugeza amezi 3 buri omwe abe yayekire omu Rufenyi omu Rutabaare omuri Mbarara omuri Isingiro omuri Kiruguru omuri Ibanda hona nikiza kujanjaye
ikikureka tubanze ngabaguye cyangwa abarkureba ngo bayambwa aha rw'izungu turebe ngo twagezaho kurinda turwagaruka kugera kugirwa muri cyo katasoro nabone factories zimanye imvura n'umugamba hotel kandi bona bakoze cyangwa biza mbese tuzo kuzokuza kuri bukeza kufa factories zakuba hosta zine neza hotel zakuba hosta zine neza iyo president zo yabira ya Amerika akaba nagezaho kugandira aba investors mu investing mu Uganda muri agriculture hati injimanyika ngo twaba tuteyine n'iki R.Rwizi na investor pisa takwija kubaza kugira ngo yakora agriculture umurimo itwaha mpa tugire mu kishago kugira ngo tweta kitana kimusa wazo munsi nka Kenya nigenda fertilizer onkahe cyo kutayukije cyakuratire ndene bashijamwe abantu n'abacyara n'abashaba n'abishirika reka tureke kushisha ubutonde bw'Uburundi na matwishe yitu kandi turi kubasa bigenda Muchimbuye yego Hello. Hello. Okay. Fair enough. Umwami Christopher Bakashaba ningira ngo yatuherezaho umuganda rw'amani kurabira mu kutugwa gwesumu Chris yatuhirayo ibintu bingi munonga R.Rwizi just nke byo yaratugambira okutugambira ngo hariho ikintu korwa yatureka mu gashogwa R.Rwizi ogwine ahamagara gumunyambara nangwa n'abantu abandi abakujungiraho ibintu byarga kubashoba ningira ngo izo nishonga kuri munonga Chris yatugambira kandi naza kwija umwami ndamba yatugira ati umwana nabasakora ibyakora byona kunkata kumanyije cya kuteka teka twagambira mu fumu so bano manisa James hati na Chris yakigamba ho government najura yakigambireho ngo yishimire kuba yishimire kuteka teka ikintu cy'amane cyokora ibintu ebi ngamwe nyowe nka government abwati ni government yahansi arengo rwa 01 kwecyaro mbasi cyo gukora nagira visionary cyo gukora abicwe n'ivera kongati bikurenga ku rugumu LC1 ukuka nabona nagombora inkoma konkani ibingi nabirugumayo konkani imbitaye aho kurekera ukagira aho wacumita konkati ndiyo nindekera ifuro ryo mu mwanya nrizere tarine bushikiro nyine tanu zinkayikumi zibicupe ibyo eshaka n'umusinze nazo nagamo mu oyine tanu zikumi za plastic zirunzire hamwe kandi okwenda gambira mu mutebeka nso program mbaho tukujya ngo no kwitita kakonga express wasta mu muru umika gwazo numununga kandi wasakwana gukira nakacupa kazo mu itaka true abo kwa science ni no kucondozo kugira umiko gwatumuka abana bakagwitsa abantu no gukushisha ubuhango w'abana babuje namwe nintangara kuba imbazi yo natane y'amana gicishije buri mukurumbaza wenda kurumbaza n'amana gicishije kandi science yatugambire ngo plastic neshisha amana gicishije ambojo okwerekirana kugira ngo nubabasa umika no gubagurumba munonga umiko gugurutumuka gwazo munsi abana bagwitse n'abakazi atuguru kugwitsa urukansala Steven
nukugendera kimwe umuntu nyinenda kuzo mu cyanyuma cyo mu kazi umwe rero waza kuzarwa kuzo umuntu mu kutwara umukazi kutwara nashanga mu plastic yes research iriho abacondoza baronyeka bapano bya kucondoza mukanya abo kuraniye ntama ngirize kucondoza munonga turi mu kabakamana mbone kunonya government eyizo yahigurira eri kumukiraho nebasa kuteka teko ko ibicupe byagenda kose ibicupe babikora mu kindi kintu tuni n'icyo kurebera cya government cy'abakuru icyo kurebera turiyunze kurwana R.Rwizi konka aho batandike kurwana R.Rwizi mpanga igiato umukama oyo nyimba kikamkwataho yarambura umugera ngo yashanga uyo ngufa yatanafitira nduru namwe naho umuntu ubona umwita kiza Samuel yargayo ya innocent ze yakora yagura icyo macukuru sayikoringa ari nakora mu ibintu bingi yakora mu buckets yakasasiro yakora mu ibyirezo ari nakora mu ibintu bingi yakora pavers atoreba government kwe kuronda kwe kukimanya abahiguriye tubakimanya tino bwoba abo politics noreba emwe ko kwingura byazo mu parliament emwe bishango birumwa abahangu factories ezikubikora turishwa ngo akabaho kiragiro cyo kukiye no vera kikahoye rumingi true nawe cyo twabintu tumanya ngo aho kwenderera hari n'abakuru abatirimbiri hino government kwe kureta investors yabahagira babasa kweza overo icyakabiri akacupaka akakumukureba bakahereze bi tukaguma munsi turi n'icyo kurebera cya scrap ibyuma hati ibyuma scrap kilo nishingi 5 ibyuma bitorotoro abana babirerera babibane huma babibane ibindi byasigiye tukurara hero government yanyina ngo hati ibyuma babikore mu icyo mugasho expenses zitorotoro n'abana na government kutamana sente factories zikora izikuziyaziya nizitwara nizitaka sente kazo nizigarukayo icyakabiri government kufikira kugira ngo hatiwe nonda gukora amezi kukunywa konkashi amize ngatambiro konkashi icupa nekora ki ahansi so twaza kwa license kwikiriza kora cyo kunywa kiti NBS necebera bazo tugambere yes NBS ne banze cebera of course no tumangwe NBS necebera products za factory igira ngo nungi ahamagara go muntu konkane ko mamagara go muntu ahakunywa konko mukanwa kandi te kumanya icupa cyo kuza gukora unkijagirira kikwata amagara go muntu nyenda kugambira ngo page yazo mwitaka ene na leta hangi naha nibati page no gireba kamera ka okay Benjamin no gireba hati kigicupa umuntu akayemo mizi yaganye gamutambiriro NBS kashibera ya mutara mu buto konkati yazo mwitaka itaka umutunga gurkuja gwashuye ka akataka kaki hati yegumaho bankibati imyaka 450 usake negira ngo igicupa nebeta kafiri hato mwityo ubuturupitsana gurugumi umwitaka guzo miti two hati mite gutereza n'ikiro tubyane nito tugihereza umwityo gutombi konkato mwityo tukurga yukuraba ahibati ati NBS irakimanyire so cyatse amukati cyagaraka muntu nabaje government yagira ngo no iwe waza kuri icupa y'amizi nigatambiro n'amagara kongashi icupa neza gukora cyamagara ganda gabwanya abantu bakuza kweza bihimba hata muzi gukimba gwatera atugukweyongera yuguma ati wafurika hogira ngo insije kafana bakagiroga ku ibyo na byo mwitaka kicati nyana ngo kiri nibati so government yatamama amani ni tuwe bakatshomesa abantu babutosha ikintu kintu kikuza ko
konkito no buturu gukora tuta sho yabatagize ngo ente muzitonde mugure n'urungu nimugumanya ngo numurgana byo kamaboko kamana kurusiyano mu mashumbe ibiri oyo maka kopo kamure batahiba abantu bakamebe kopo bingi hato urga kama inyana zonka so amatsiko tugenda mu government yitu ngo twatandaka kuturwanaho iki kintu tukacyongerayo nyandagambira Paulo na bagenzi banje batuye mu studio abantu bakora research ya plastic konka baguma bagishirikira abo kuba nibatina politics hati nibakugira ngo Uganda nekora tanu z'urukaga buri zoba za plastic kana mu factory yagugara mu abahango tanu z'umukaga rukaga ni kilograms z'emitwaro nkaga two konka ibicupa ibikutorotora plastique zikutorotorwa kugira ikibazo kozesa n'imitwaro 2 wahora balance y'imitwaro 3 na mukaga ni gumunsi taho mu nyanja taho mu river Rwizi taho mpange taho Lake Victoria na handi naho icyakitabiriho ikintu buri zoba ni ngo kwateye umwaka ugubazemo urebe ntunga tsinga cyonga kampara yo kurebe nubakora research banga kubishuza bako kutabukina butina konkito bagize ubusasi ntubirondereza nekora imitwari 18 buri zoba ze kushoza za plastic ijwe yine nyanja ya Victoria n'ubundi bugera n'ubuzibu bw'abataka bundi bwanga kampara yonga konka KCC nerundana hufute percent ufucheka nkaga kilograms kashanje na 2 ndamushanje ni 2 zonga balance yo mtwari 18 izo munsi zitaho mu nyanja zitaho mu buzibu bw'abantu ziguma zo mu itaka ibi bintu babimenya so twatagize iki twakora government y'iki yakora bingi twija kutebekana abo kuba river Rwizi yo kureba nerga hari river Rwizi nerga buhweju nimbyuka mu bya Uganda ibi n'abantu bingi ibintu bikora bya plastic na bigure sente cyo munonga buri umwe nabasakagura shingiro 10 shingiro 5 now burukanywa umuntu nakanaga yaba nagenda nikitangaza nogenda ushanga akacupa akapapura ka biscuit nkaha umetaza nkabiro ushanga akacupa ka soda empty kiba kikoreka umuntu yanarya nagenda yaheza mu biscuit yanashomera hati yahererekana ukunywa yakanaga hari hati ibintu ibi byona bizo mu Mugera gwa Rwizi bija shuma gusakashari guzarwampara gubagana ha amacupa gugona n'abantu babona ko kungana bwinshi isengero isengero kandi ngotire hamwe Rwizi mwana kutandikira rw'ubusisi cyashugira ikintu iki rw'ubusisi yamanya ngo ibicupa byawe baza kubitwara rwakatana hati insiyone neza kutandika kurunda n'ibicupa ibi tukwasa kujya kutandikira higuru mbarara no mbarara abantu bari busy mbarara abantu batunga ibyo kurya n'isente kurwa mu maduka umbando bantu konkito mbyaro tutunga sente kurwa mu itaka kandi abantu bashumese ngo itaka ryo ndufu babasa kujya kuyamba mu gerogo kimire kubera ubona kaisa ya rusi wa none kaisa polisi ya resta research yo no muri SkyTvUg tangara bareba siwa jore R.Rwizi nibagira ngo habere mu Washington base 16 zataye rumunyaga amabizi nabatugera ngo abantu batangire kwinga batiri mponds nabajuba batiriho projects zabo babiri mutwanogere baciga ya Diane yatoreka hariya jore amatsiko go kugaruka kugira iki twakora R.Rwizi garingayo
yabari mungu mutekana support icyo kibuzo cyo rutrike cyo kugira ngo amatsiko go kutekana sarure barisitera abo kuba ushemo Chris kwiyanagamba yagira ati R.Rwizi ningashe environment ne itoba kugitambira nikimanyisa ngo wakutambira R.Rwizi no go mutegeki ute urukora binkwatira naki tuhumwe tume concern nikimanyisa kinyo tume kurigira testimony ya James niba wahurira Chris nagamba nyenda kutwara umuco ku musimo kugira ngo atere irege ebukurebwensi mwene tukakora kinyonewe teamwork nuko kubaza abo kube binje ibyo yagamba tinkongereho binje ecyo kubanza government etemwa mani nico Chris ya insistinga kugira ngo weruguru kuba kutahamani iki kintu kiragiro cyakora akakacupa kaza ho kiragiro cyo kumanya ngo rakakwatwe na akanaga bishikanda abantu bahandika bisi ko ndashanye na yataka sasoro fine mitware ebiri urashesha hafi fine 15 so nyone nindeka ngo akakacupa nako katebu kiragiro azo mu kukiragiro ababare itwa amorotarian service above self itwa barukwereza service above self nyona James na Paul na Chris nabandi twekora imitima tumanye ngo yitonde twangaki akacupa hati omuntu oraze kushaba karuru tubende tumanya yaba ryo mu line nitwe I think it will also work kumanya yaba ya ahapate kwara abaryo mu kugamba kwe omukushaba karuru hamwe cyo kumira akavera akanechpage na no kurwana R.Rwizi na kugira ngo bumba nambara bakaraga banyeta mama R.Rwizi omukaruru bakabajya mu mukazo ro kurwana R.Rwizi kikamanya kozi kikani kinsasa kandi binarebere bikabinsasa buko nkamangwe biri kuzomumize nanye ningakozesa kuba biruguramo izo mwago kwijamo izo wareheje byondo ukomanye byondo biki bikumanyisa kuko mangu hatejo nisuwezi because gabagabanuka hatejo nikimanyisa kire cyo gamba umuseze za hingwira ukake wano itimbo mukarumba kubuze cyo kugamba abutonde exactly policy ya wa environment neha rote bakugamba uti nyowe niza kore iki nikore iki haruna parties is forming we abutonde kushanga political party yo ideology na agenda yayo area environment so ningira ngo nicyo ryo nugamba nicyo nukwenda kumanya oboraze kuronda karurogo nugamba cyaro kuri giro program egiye atandika eine team yayo ebemberwe James erho Joren Kamemba erho Paulo nabandi abarukwatwa aho barukusaswa butonde bwensi wisha kushaba karuru tumanye ngo engiri yawe yo kubanza niyo kurwanira ki abo kuba butonde bwensi nugumagara gawe niyo nyoko niyo konkize niyo kuzeire niyo kubayisizewe ngimanisa nkore ito butonde bwensi niyo no yitarama hatu warebe cicupa nanta mu cicupa kukikuzo kuzimu kibibati nore ngo indidi nibati mbweshi byatungikirana no tekateko myaka 20 umutabano wawe ninga mahara worazari hati yaza gukora na batakije ko atayine ho kurisiza ubunyatso yense yomere tayine ho kwinga no kitaho cyoma so ni kibani kimanyisa ngo akatikayinuka kakira kabisi reka turwana robutonde ito batarukwenda gushashurwa tugambe n'abantu tucijumira SkyTv tukita amagenyi tukita mbweno wayimo koryo mwebembezi w'abantu umanye ngo wota rukurwana robutonde bwensi twini cyo kuza gukora abantu abo kwitwa abandi tukangwa abo kwa tukagamba amazima cya turemesa n'ubururu R.Rwizi mbisa kabera umwabo kwa R.Rwizi na ikinagambira guri yo mufreje gwa ngo mbagayiga gwa suweji just kutwara R.Rwizi niyo yaberere suweji ya niyo yaberere septic tank yabo bakagutaho gukagurye kizu omujurizi ne fama because nkabeta bona bamahurire twashuma yukumwe twahita RDC kuza kugwigaza kugwita it was a tag of war so nikimanyisa ngo abantu twatanise nabebembezi RC1 abakubasa kwega itara James nga RC1s bakamanya umuntu baza kurwana robutonde ereke kuba rwo busisi yonka urekebeye rwo busisi na RCs zigetoreye kukira cyagambwa aha SkyTv abagihurira abareba abahura testimony ningashe gambo bya Chris bakabya adapting batomu nkora hato no manyo kugamba no kurungi munonga konko kutomu nkora ize challenge
omu Uganda yitweji kutandikana nyeneyo okuturu kugamba jya kunojya ngo kutukute ibintu mu nkora Uganda kurije munonga konka mtugamba bitsigara turubaba bitsigara nko musheja woko kunojya ngo turu kugamba rero ibintu bitebwe mu nkora me yakakebeza kibihurira kabitomba chairman RC1 zibi o abhurira nka chairman nko district na waka twena tukakombininga efforts zetu nyenda kugambira ngweseje tugisevinga ahabo kuba nito bakareta buzubu nyone unito tukunyamisa tutwaganywa cyo cyatsiga hamwe so nyone ntekateka ngo RC yacyura ninga nkeji testimony ninga shenjire James yagamba president akajhura oni we kintu cyanje basakorwa RC1 kikakora kandi president yakiragira bashika bazi ngutona tezo bukatubwa covid katubuteze mwesh ekikune kiragiro cya Uganda ni kigamba cya environment nema nyone nyushika harubutwaza ku farming money in principle farming tukaza kora R.Rwizi twarunda neseji wanema yatongana ngo twatashimwe ngo kuba tukikora wakireba oje wali mu office nashashurwa natunga sente konka R.Rwizi beshibwa kintu kubuze ebintu byo nakubirukuza kufa kuba kuza kwika R.Rwizi kuza mwece kishake kaza mwe bicupa bikaza kwikaho abebembezi bakafa kwaho bakaba tarho mwishikuno jangu bakabitangira na bikere bike bikabane bikaha iki kiganiro kirangiga wacetegereze kikaya mbweno noreba ngo tubitana tubimanye turubabehena mwe turyaho turukwekinga so nyine ntekateka ngo atwaka twagarikiraho tukabanza tukasevinga iki cyuru rero binde byakuza kwija bwanyuma na tutangiza konka tukabanza tukayamwe mwe nuko ware R.Rwizi ejo bagikoreka to kureba ngo ibintu bingi tubanza shibe bukayibamo abo bwato buruho abantu baruho abebembezi baruho amashomero garuho police ruho babireba ameze ngo bagakozesa seyitura umuntu bagirebe R.Rwizi hata namwe tushungirwa hakajura konka ibire yayemerera R.Rwizi obino rebo rero negendera and we are there turebe so ekyo wishemwe Chris yagamba ngo ni R.Rwizi obutonde bwitwa bakubutambire nyone baba kwinga munito turuyun tutamwa kacupaka tundijo ngo nangwa naragahero so twakugira ekibar kweta mindset tukahindura miteka tekere yitu tukahindura mikorere yitu tukahindura mbitukwana majestu wan tugamba kumukwa muri yo muri kiko mugamba ki kozi nyona kujya mukagamba R.Rwizi baginshwere mukonga nagigamba and up to now namuko banyita abo environment nyuna shemero because narinzaga biki kukunda kandi kinyusire ni runner so kwa kujya batwegeyitaho tukakora team watwegero registering tukore team yitu yo kurwanira ubutonde Paul atwegeyiteho bakashaba twegeyiteho ya terereho TV tugende tujumire kintu cyo butarha tugamba butarha twutarha abo kubicyo shanaje Jean Paul Humurmo abo kubanyonde ready kugamba ubutarha tino politics muhati nyanga karuru ninja kugambira ihangari yanje ako amaziringa kozesa itakane ndhingamo umwana wanje naryetenga norije abo kuba abana bitu tungumbana bazara kandi abone beja kwenda environment mu kikituru ntabwo cyo twantugamba nani shababa kutureba n'abaturihurikiza ngo buri yomwe kwatweho abo kubeje ni interest ya buri yomwe ameze ni interest ya buri yomwe itakere ni interest ya buri yomwe narukozesa mwe kwata tristo rwanare tubase ku saving ihangari yitu namagara gaitu ganya nshaka gamba James mu studios na honorable Jore kandi turiyo tugezaho kugamba anshonga zikwata ahariwe okukira munonga okurabira mu kusevinga R.Rwizi nakakacupa ko rukuru mu mwanya gwawe akazibiro bunyatsi wawe kumera ngo umusizi kwishka yihire naza kuba nubo agara ko mu mbabazi waba kutoyinga ha WhatsApp muzoro mushanju zoro mwenda chenana na mwenda kaganiye mu 23 utsindikire message kurugiro ko wareba no kwatekateka ikibuzo yawe kwenda ufita na komite yo kwenda futereza kandi kutara ryo mukahumuro kake kija kutyamuka na Chris sumwe game atoyungeho umuceka cya kabiri cya shotantu yirra hankugiro ya program bageta Okubiri mbanyeta Paul abaho da political side n'imwe mutekateki kandi rizo twantugamba politics zirizo kumanyezano ho amkwatana kwa muri kwezi tama rizo nje mukurebera turi tutoninge down to inanguru yare twaze tugambe abutonde bwensi byatsigara byo ntukutani cyane tubanzana n'amagara beno wayitimba no warero bakwata no bare kuri ibintu bija bwaje aho takarga SkyTv irakari abantu SkyTv irakari abantu
Ndibanyeta is the boy king, the Western King okuruga aha SkyTv. Orikuseho program ya lunch time request special kuruga rokubanza kwikoro akatano kandi kuruga shaha mwenda mpaka shayi 10 hamwe na weekend Sky Vibes ayitukize bya kabi umwaka gubaberere ogwa kabi. Respect. Amazina aine nina omuhereza wawe owa party time aha SkyTv umwaka musiya gukubero gwihoreire ebirungi byonka. buri rwa kabiri shaisha tukashahi naze kiro utaferwa program yo muhinji no murisa aha SkyTv. Kwega abahinji okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe 2-3 okutwakubaasa kutunga entasya omu byobuhinji no bulisa obwe turi kurabira omu mataka gitu make lero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhinji atarukwata mu itaka. SkyTv irakari abantu. SkyTv irakari abantu. Enyuma ho Omugyera Rwizi gukagwagira umumbirandi ecyaretera abaturage okweteje emiranga hari gavumenti ngwe base kubayamba. Ebitongore eby'abantu buntu gavumenti hamwe n'abarwanirizi b'ebyobuhangwa bakaragayo bataho mu nshongeji babasa kutereza omugyera ogu. Omwami Mugisha omurwanirizi w'ebyobuhangwa nagira ngu ekyakubasa kumaraho okusisikara kw'omugyera ogu nitwe twena twakwatanisiza hamwe. Entere echo kufesinga ogwo Omugyera Rwizi echo kubanza n'abantu encroachment okutura hihi na n'omugyera. Ekya kabiri plastics zeyonjira obwingi. Ekya kashatu twine emiti abo emiti ya cartus ejo bakweta eucalyptus trees ejo yo ni hano niyeyonjire kugwochendeza omusize niyeyonjire kureta itaka then twineho nande ekizibu kya water hyphen ogwo mwata wazanka a section zezimwe z'omugyera wazanka hara arutindo rwanga romwenda noreba omwata gwona guhaswekere wazaho mu kitobero aha wa bridge yo mu kitobero uko nyuma ya Taso village noreba omwata guswekere Rwizi rwona. Abaturage b'omwanya ogu abatenzire kuwatura amazina gabo batushoborreire ebireteire omugyera ogu nukugaruka mu kusisikara. Ekyo kubanza factories ziri alongside the river. Ekyo mwana mukimanya tinguza kuzimentioninga abwa political reasons. So factories they are alongside the river and the owners of the factory are the ones in the leadership. So naza kwija no basa kugira ngo politician maybe no na saving Rwizi
but still the same politician is the one urina polluting R.Rwizi. Abantu bizere bahikahiye n'Omugyera nibahingaho at the end of it all itaka rigakora ritwarwa umutunga rishango miss. Abahinji benyine bine nibahinga niba applying fertilizers zabo mu Misiri. So fertilizers nyinshi nizija ushanga nizidissolving miza gareto umutunga zishanga kahi zishanga Omugyera. Haze cyo cyonka kituma hamere myata. Cyo kureberaho twine imyata minje mu mizi wota hyacinths nizimeramu aze kikubanchireta recho no kugira ngo amizi genyine gogonka garamwe kirisa konka bahinja bari around taba kucimanya cyo taba kumanya ikikuchireta so nkimanyisa ngo hashemere kubaho recommended distance organization zinkaneyo mazikargaye zikagambira abantu ngo ntwenda waza kukikayi no Omugyera ushemere kutura mu distance iri kwinganeti mukureba kwanje nankeje muhanda yona na trenches amizi gona ngashuma nkahi ngashuma mu Rwizi ebuga kusanga umuhanda byona gab collectinga gabitwara nkahi gabitwara mu Rwizi hate nankeje papula plastics zone skwazi yo muhanda usanga nkahi mu Rwizi Nobu government etiremwa amani menji kurengu yagarra Omugyera ogwo gwa R.Rwizi ekahereza abantu abendu bakora emirimo yabo sente ngo bagire kibayikorera kwenda ngo baryo omwanya ogu abantu abehinguririze Omugyera ogwo gwa R.Rwizi batiremwa amani menji gushisha ahinyemerire ebipapura ebicupa ebigutiya byemerire ahambabaze emiteri omwanya ogu abantu nibarisizamu nibanabiramu buri kimwe cyona ekizeetire Omugyera ogu gwagarukayo kusisikara ebyo nebindi bingi obe nibyo warinda omu program Okubiri hamwe na Paul Abaho Okubiri na Paul Abaho okumukubireba ndidi nkobiri arigira ngo obino tureba SkyTv giniyosha yaone utugambire ecyo kutekateka hari 0 kinana na mwenda kagane 37 gamba nizo tugambire no tekateka tukakora R.Rwizi cyane cyangwa cyo mwabije musendamba twa ntitwereka ngo utsene kutandikira aho yemerere iwaho yibiriro yo no gukora cyo n'icyo cyakabiri tukakora kinkihanga no utakora ki ibintu njya mu by'ukuri umunonga turi kwa focusing rambuye no twabantiza kwata amasomo naje tumwebare kutaho muramo murungi abo kurinda uburungi bwenzi rero twita katugira ngo scouts base bagesa abantu aha kukuma ubuhabo bwenzi abantu bitu bibenda kushomesa. Yes, hello. Yes, SkyTv. Yes. Wanje. Wanje? Hello. Oh, sorry. Kora pere debe kamwakendeza volume ya TV yawe otugambere amazina gawe na iwatera deno fikirashonga. SkyTv, hello. Yes, hello. Yes, wanyitanda musiri Ambrose nate. Hello. Ambrose. Yes, nate Kampala. Yes, Ambrose. Konka ndeba ndeshongeza R.Rwizi zo kugira abantu bakabikiriza bahirira hihina no muri job. Kandi umufreje gwabaye njero kutu okusanga gwagumana ngusisikara nizudakiza gagumana gatimbure gwagumana gutimbure abantu bakabirana bahinga gwagumana gutimbura no gutimbura rero guyaye bya kuryo ruguru ebinyansi ebi bakwana banagum Misiri obukunkeje mitiyona okote miteneri yonyutanizi bene byo nabyafisikara none ntekateka ninge cyinkwabura abatuze kugira nti government izigire omuntu yana hinga ayino komanka mitankisha tu hiri no muforeje dena abantu abakurita kasasuru babatera umudamu abagira kasasuru teino kwizomu hi omufreje babarondoro bakugiteka dende bateko n'amateko rateka mu kasasuru babene bino kumuteka ombuvunani zigwanga government ko kubekerankire
Okay. Nebare munonga. Ebaruma Ambrose from Kampala yani nawe atugambira ko akutekateka kindi cyakutuyamba haruiza Sky TV. Hello Enekora okay nanigira ngo nagira ati abantu bitu nibenda kushomesebwa omugasho gwo kurinda emfunjo n'ibindi n'ibibingo abantu nabashuka kasasoro n'ebicupa buri hamwe reka tugende omu mashomero omu butare turebe twarinda obuhangwa bwensi najya ngo ready to face najya ngo ya not ready kuza mushana ogutakwaho then kwija kuturetera ebizo kandi ikintu cyangwa muri politics najya ngo twena twakwatanasa ntubasa kugira iki twakora yajya ngo together we can the famous Barack Obama slogan najya ati nbamweta umuscout arinde tugira bat twikirize kuruga kawempe Kampala yabaye mnonga mukuru gira bat kurikiza no kutawire woga handika messages muza WhatsApp 0 chenana na mwenda kandi mwashaka nzindi message ya WhatsApp ntujja kugishoma gitrenche kandi ebe straight aha point. Okay, ninyango ha twatine ndijo kora uruko kugeza kutesa ritwe ntubasa kuswitchinga tusowa Chris kwara ready then tugambe nawe turugire icyumoko tuje kuno mu studios tugezeho okuhendera show edashadura mwenda zo nkazara umushayitu yakana kandi shayitu yamuhero program ejo kubiri tugenda omumisho mpora kureba ngo tware cyakutebekana sanikiya Chris kwara ready the production will let me know konka twatuje tugezeho ku Mohamed James yatereza statistics nje twagerera mu stroke manyo twatayisa rero si wanu ninga police meka government ya president so nanyenda ngo James tugambire nawo iwe rupsisi konka nahura nosha wajyo togo mugera nyonka kantwire ningureba Yes Chris. Hello. Who is that one? Hello. Sibireje. Mukasema zanatera Kampala. Wanje? Bebaza bari mu studio za Sky cyamana no mucyara aho muramo mu buryo bwa environment when baby ne kigamba hoje ihanga ryagira bebembeze batakfa ihanga ryabo okutura no kubona no kwa aho muri hangomo when wareba RC1 chairman ya RC1 chairman ayabembeye yo kwandika kunako kunage intumu munako mu bibabi government in national budget in national security ine butumwe cyone cyo kubasa kubandika imbere y'ibyo byaho kuna mission chairman akarga yakabanwe yatandika omuramu it is very unfortunate n'icyo kuswazana abanyarwanda n'ubo wire bo kwetorera mu kayira kubegura kwe kugamba kongo kinamagara agezeho akwatanise nogo weno okufa butonde wensi kurenga twateza indi hanga rimwe hanga ni hanga yo wajya ngo takagenzera. Oh okay, izina rya nsiga konka yanarango kuturukura kandi nabona tangarira okucyamanere siwana kugene nteka tekeji akingure kitongore cyangwa kiba kweta nema takaje na government ekine buri kimwe cyone kine budget kine bakoze. Sky TV. Hello wanje yes Chris wagarka nagaruka mwebare mwebare umuramwa yes oguku sevinga R.Rwizi cyo nakora byumuwena nuko kureba social media byumuwena
ziyari nkirebe ke kintu eki kitire nkisasa uryomu bino niwe ekindi ekinakugezaho nanye twabura ninga yaka ngecyo mucyara muri kagera yagamba tureke kugamba kandi cy'umukoro twagamba abantu bareba then bakakomaho kure ngicyo mwani ngamba ageze kutamu amani ye ngicyo mucyara muri nawe yagezeho wahurira n'akaruhu abamwakamaho tungumwe enterane basabta bambantu ije ebe owarhanga ahabu kugira ngo okasedinga abantu umwe ababire batakumanya mwe ntati nishaba umara mwugu ugumize izo owatandikira experience akaba ari yowe yesu yakandika utari umukiriya wese terwa kakurenza gahome yizi ngaburi yo kwiruvano ekishaka kikatandika ku president Museveni mwina hati neyitwe ekatandike eki nekyo kurwanda Rwizi no kugezaho kuprotectinga environment tumurumo gwangwi ahabukuba abantu bamwe especially abakuba bahinga ya kartusi kandi je kugezaho uwo myamizabu abukuba nenyo munonga n'abatu konka ntuza kugezaho nambwenu kurumugezeho munonga kureta RDC abukuba RDC ni umujwekerwa wa president ahafite omu district yone ya Rwizi ate nkeje yambarra afisi ashimire kubari yaho niwe yakubanide no kuzayo kureba ngo abantu babo babatera uburyo kubanza hakito tutakagire mu kuza president abantu kubagambira ngo batagira bakundabo emetejo ekabanza ekatemu nambwenu yewe kunde yishe ninyenda ngu kumitinga aberembezi abuba rebe ngiki iki twakirwanisa ubindi yagarkaho hazanyeza abantu yaba bari yaho nabo bashemerwe ngo abantu batona bati ikintu cyo bakakitama kandi yitu esagaruka kuma mu mango ngo mushano ugugireho ukake nyakiri mwesha tugwagarike gwaya kena na Rwizi yayona hata abantu batore ninja nukomaho kandi kiri abandi bateza nabo bateze murare no kusinge wongera nariyo ni Calvin yori yagisa kumukaza tandikiraho muri uhumure hatu tukine tuza gukora ikibazo cyo kubata kureba ngo ubutonde environment na climate change ebyona numbano nyubura ngo no muzindi kintu gifunga konka kandi kiri kwitebye iki ubine buho biriki mwe bari mnonga bugume no singi ingecyo ashaka cyahita iki bitango ningira ngo n'amazima twatsumirwa twine ya RDC twine banda bendeza kwasa kwasaringe buze twine na meya ninga shime konka reka standike perisa sije kubanza abantu abaterisa sije kubanza problem identification okuyigize wese kakireba program ngira cyakora then program ndi ijo tuja kujana now government yone kora cyawo kwari ngo abantu kumutiri cyo bagiye makora and by the way
Okubiri eruza abantu abatiriho contribution ntabwo cyo muri biskutrata ko televiziyo bakimayisanga ni cyango cyo gukora kugira ngo timu yo kubiri kweraze ku topic ndi yajya mutugari cyatonde ninga uhangwa bwese kugira ngo obe ni wo mwisho gakore kuko tujya kwigukira bende saba barereka ngo babani tudakika ni 28 zote zaramushanye tu yakana y'ikirenge kandi shayitani zo nk'aho twanditse program y'ibintu tugenda icyo n'ufoto n'aya mukoko wa James nanyenda to discussing icyo kwata hasi tukora iki yebare mu James nawe yebare mu televiziyo program naba kutureba icyo kurataho abantu benshi bakigambo ubusasi bwarga kumanywa narumuzi bwarga kumanywa abantu bingi na R.Rwizi nyenda kusima utinsa president witu ibintu yona bigamba no banga kubituma unkora ikintu cyakitandika kare kandi musasira mukanyo ya ground ukutwara munani mporano bagira ngo chairman rusiwa nuko bano yatandika ikintu chairman rusiwa nuwashimye kutandika ikintu kwiyaho abembezo batahurira kari taraho kutandika ko mu Uganda kitatandikira RC1 nangona factory zombe kirum RC1 president wita katugira ngo chairman aho wagenda umuyanga kajyana na vice bakambuza ngo uyanga waratugira hati chairman RC1 true now chairman RC1 n'umuntu mukuru nabwo na bampikiri kunyimpikiri kutandika insima na chairman RC1 wa Kinone Trading Center wa Mutamahadi ene tanka 15 zibicupebi umutawo no owishimwe Reverend wa Rwizi no mutaro batabaho akaje yashanga umuranga wo gukora yagutama umwana munonga buru kubura mu kanisa naba takubasa kubura kutamwe ikintu ekyo kana yitira munengaro zina warundana aturi ngo abantu bashimisabo narabariye bani bakora ntawo cyo itukutora kuturugumiza munegimira mu kegini tugambira TV zina za radio na seminars umbyaro nyenda man mugona government gumtsiga tumbyaro abembizi niho musero yanje na tar mu Christian jayi butumi no taro kunyuma rwose takakesha munana ibarati tubaza kutesha hina zikingira kandi tugira ngo umuntu acinje kare babyame basinzi nyinshi kare bagira ikibakora amabwo takasha munana guyangwe kandi ikintu kikorwa siyo mbarana bagakira kampana banyobasha polisi ne nyangu umuntu ni sintashimye kubona hano konkite tune by Rose Rufisisi nuja sha munana warga kwinuka onaba tokuza musinza tokushanga umusinta ni itaka no buri mirongo tukwata wakubana naba wakubana nabo umukaza mugambira umunyu ngo tuguru yana ndakuza umusenta umuprocess giye kugenda kuvumba yes yinuka atumuziguri yarishinje kashaza ukinga umuntu ugashaye kashamshana umuntu nahingira kashaza hati bakawe n'umuzigo kwija yarga kwinuka nesinzi zone zo bamushashura z'umusenta kunabireba nabakachiko twajya tuno esentaka yabe ndufa umuntu kandi hari nitaka kayazo mbara ibaraka yagira bisaba nabireka batakuza kutaha mutwata kiragiro cyo kunaba no kujajwira imyindi ndijo hata kibana naba yarga umusiri umukaza mushaba singizo mwonya jataza mwami mu tuguruho wandi siya mutambikire nkumisha tutware nkumina hata kibana kuzimaraho RC defense shango yamushyikira amukinyisa shayisha ata agarra yo rukumi ataritiraho nyensa kare konkambarra kampara nubakera bararamu bagira na transnight nako kimwe nisha wa government amani gata cyaro nabo nsima kuri isi bakashaba okutamana habyaro wishe mujuri ari umutamu yambara n'ubuzu bwingi nshaka naza kusiba buzu bingi baza kumutera n'amasumu abari na toneka kunkanye cyaro
icyararire ngo bucyarire n'abantu bake hirisi yanjye ni just n'amakigana ni 10 naho gambira nabanteraho kake abandi tubine n'amaso kandi abandi tubine na za factories ntabwo cyo nyine kure yicyemeje gutora standi kibwije tushomesa abantu bacyaro tushomesa z'Nyakambu tushomesa z'Kashari tushomesa z'Isingiro tushomesa z'Masha cyaho ibya ibikurgaho musenda mbare into hangwiri ntugwana sana banema konka kuriya sensation ne yakora R.Rwizi ukati rubisi akana kato umusenta ngo baninja na bandi yawe namba yijo payije ubwana bwo ifa bashaka bwarebe njoka mu cyaro cya Rwubusisi n'umuntu wiyene gushaka umushanye kandi bitinisa byine kacupa narga umusenta akino umungaro nakatwara umwanya ukatambi kumwita katwara ngo abantu bakwate ikintu ninshaba TV erambure Rwubusisi irebe nubasa kugenda urundi icupa nkuru mu itaka nakavera gakuburira ahero icyo kugira ngo abantu bakwata nabo cyo ningira ngo bizo mu makanosa ukavumite kamani ukushomesa abantu konko wera bashomese bikirize rero ku investors n'abahero ibi bintu biri mu sente babirundane babiyaziye babihe mu bindi bintu bigira katare babitware amahanga gandi aho barirenda baza kuzinga zabashigize umbajungu ukareba kabaga barufa munonga bajya ngo kitarakoreka turigenda ndabatana kuziya zabo saho kani magis history ni bigambi siyo ni kaberu kubi ntabwo cyo ikiragiro nikibasa gukora kake konka rukundo uko kwa approachinga abatuze bawe kandi wabahana ikindi cyo gukora amaro yakore iki kongote ine ho kendera recycling system etani cyo mu Uganda kandi burahamu ako ni sasa president wetu aine 4 acre plan 4 acre plan 2 acres zawe covered by plastic true now aho barazi kuhinga ibyo kugaburira ningahe nyumba mu Uganda ekazi bira nazashoye plastic inga zone irhi nar zone kugiriraho yemerera wo Rwubusisi no kubine hibiri wo mbara no supporting ho nemo now egi parish mod abantu batagetinga aboro abentasi yanje abentasi yake we no butaka buke kandi umukuru gibi mu maduka bari higuru so akataka kikaka baringirwe isenteze nibaza kuzumuha abyare bihimba bisiriri wabanye buryashaka kozo nabwo cyo ninshaba ngo government ete momani RC1 ensima president witu n'ikibina cya movement kibohereza ubugari baba shomesa bakabahereza namani abantu nibagona bashomba kasasiro bagipanga hamwe konkane yegenda factories ibitongo bikora amacupa babite momani bitugirira imbabazi bigatware nari bikora ikindi kitari plastic basa kuri cupa bazirundane buri buginye bazitware nonga James kandi intuje ku ushongezi twanza kuzwata tukapfutsiga nyuma abo kuba igihubire honorable SkyTvUg radio gaka okugamba nshonga yo tunde wese yatandikirega utarututeye fayina yabari munongo mutebekanisa hatu wayita RC1 kuruga Rwubusisi wayita na Jore mama R.Rwizi warwani R.Rwizi ariyahe imyaka 5 na reto ni history now na reto ni history yo kutandikira hati twateri emfuka so nyona ninshaba ngo twakuzagaruka tukareto wanema we kibere cyo cya kartutse cyari kumangu n'ikinyo R.Rwizi kukiza korgano bakibyara kikaza kwikashya kahati abarahi owishi mu yasima president Museveni ngo kureba taru cyatakozire buri sector yo nagikwatsiriho nayo byo rukureba byo butonde abateye musente konkaro cyagambe cyahita kawukumi zibiri kizubu kuzuru kwija nyoni nyishiko bubu kitamortaro rwinji hakaija polisi bayumunsa hakaija aba water hakatwaza rek view twatayo R.Rwizi aba R.Rwizi
bajya ngo bakana abantu bakana bargana Victoria kikakiriho kibina konka cyagaruka cyakomaho cyasizinga no manyo kukitandika tukukirukwe cya Uganda batandika president akitamamane yacujumira bajya ngo R.Rwizi yayo mabakana baza kwihama amayizi singiro nabo batubuza ngo aganye mugayetso zo borofa gayo ma ngo rero muza kwihayo bakana baza kwihakagera if you can remember that story ngo rero aganye gome mugayitse bicupa rero muze kwihaga akagera so hakarho kizubako niyo nanishabwa ngo kwakujwanema akaja RDC kanu twatandikiye ku murtaro ko n'imhande y'ibina binifuma kuzo mu R.Rwizi nkamtwari katumwe bisha bakajumira nicyo nakugambira nabajumira konka bakaba implemented on ground akeza kugamba buko hata RDC n'abasirikare aine police irakagenda mwene kwakorga yakegayita ha timu ya James na Jerry na Paulo na Chris bakajya mu mwene hati twagamba reka nangwa tutandikira akantu kake tukakore twete rimwe mikono naitwe nko butoje abo ko butwazeyo tukayita amashomero twayita polisi taruno wabina bashashora buyo mwaka okore ngo abantu basasire kandi nyenda kugambira umutebe kansa Paulo abantu ahera bayino busasa abo R.Rwizi abo environment ko bakurebere andabebembeze bahunana tacyo tuba kukigambaho icyo tuba kukigamo n'abasana n'abangana basa kujya tukatubahe safuriya za mwezi iki icyo nakikora konke kintu cyo kumanya ngo yaba na saving ubuhangwa bwensi na saving umuntu wo kumutera karuri nyensha kare so nyona niteka government reke involved the RDC aba involved abo kuba ine police the kame yija kigambe habo kuba ine ba councillors ni chairperson RC1s nabo batuhereze umukono rero to bagira ngo mwije tukore itontorga ito batakushashura batakwenda mushara itontorgayo notama mashito motoka yawe when hata inora hata inora shashure joro tunazagar ko anje harwe no robsisi so nyone nteka teka tubanye kundiri government yabane kugira ngo katuye mu kitukore itobanye kundiri tukabegayitaho na tukataho na kiri cyo kugira ngo yito nkabanye kundiri tube tuine team yitu kandi strong iniraka tutabnama tuine Paulo na Teresa hata imaha itugo ito no kugamba ukutoma nkora no kwa government konka twagira ngo hato twakigamba tukirekera gutine kibarakore konka ko kugamba wakigamba hati wakigamba gwa kabiri wagumiza ekaba program ya environment ekaba program ya R.Rwizi abantu baje kwija batujoining abo ko wawuro kampara no busasi unorebo warshere no busasi which means abatine na access yo kuza TV ninga kutera amasomo nibingi ukutwakukitaho program yaza kujya ngo tutandike abantu baje kwijana batwegayitaho ntusaving R.Rwizi ntusaving ihanganito. Okay, mwasiba kurungi ni Benon Frere Twiramatsuko najya tamhanga gahewe mugakora ubucupa bwa plastika ushanga abantu babikira ubucupa babuzayo mu supermarket bateka mu cyoma kibaha karisiti. Okay, wayenda amasenti za cash ninga aguramo ebyo kozesa nibendeza umwaka w'ihorero bari munonga omwami Benon we mwebali munonga batanganitwe kugahariya ashayisha no kwisi afata rizo twatugamba aho bwezo kukongera kusisikara konke bikorera twatuyine mbere twatuyine ikiri kufana ikiri kukira twatuyine R.Rwizi kuterera muri nefa kandi kukavarira district singa ikumi na zingahe muri Victoria okurigera kimwe kuri yo mu nongo ya hweju anakujya twatugamba rero twatugamba example iyo mwani ya chairman dama kuyatandikira mbora mu miji mbora akakare kugira ngo uyireho kubo muzigabo kazirengaje icya kabiri cyo kuzira hari yo musere y'amazara kavera na kavera inturinda ko ibumuzuro gwiti nanyeniwe twaravunanze koranje mu mezi akacupareka mu wakatwara wakadawushimikwa no Canada waga kwesa kavera kimwe takavera kanata na kora kizo kira mutumba omushana gw'imyaka y'ubutunzi mu kulisi yagamba tukama nyenyejura kwikwisha neke kwisheje ureba nkora nayo yashaka kuri voice ubutaba amizi gatwara ibintu utakakora nayo rero nyenyejura amizi gatiyungurana aho kugira ngo gayora navuga yore vera leta gashweka mutunga amizi gitama for the first time benzo ko kugira ngo mutunga most umweka zikizoko ezo mu muri yashoze naho icyo byona ngobi nuko tukugamba eshogezi emizoba wakasha nawe nibari mnoga na James Damba
cyamara risi wano rusisikana na repojore batugezeho kuri n'amashongezi twasta ahari twasera mpaka ubundi murundi tugacyo toyiyo wakasha program Okubiri mubuze message zanyu nzija zituyamba ku matrende kateka yanyu kandi of course tujagwa ndurimo n'amasumuganyu program y'Okubiri ecyo arakore yotakaga SkyTv irakayaba murareje kama